May paoras ka balik. Kayan tabing mabilog ang persa ng GNN TV 44, pagbiela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisadong kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kining Miyerkules, May 21, 2025. Yaku po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Good news po kareng Nestra may gobray niyang eleksyon. Huling dingdagan niyang ₱1,000 ing tanggapan ang honoraria ay ning balita. Inutos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king Department of Budget and Management o DBM ing pamamiyadagdag ₱1,000 bilang honoraria kareng mestra at aluapang poll workers amig serbisyo king 2025 midterm elections. Agpangyan kang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ing libo, dagdagya king minunang ₱2,000 across the board increase allowance a minuna na namo namang inutos PBBM. Pauli na niti ing bayong honorary rates para kareng miyembro ning electoral board, tukluya king ₱13,000 king chairperson, ₱12,000 king poll clerk, ₱12,000 king third member, at ₱9,000 king support staff. Kabang imbayong rates para king volunteer staff members, iba't king DepEd, reng supervisor ₱12,000, supervisors admin support staff ₱9,000, at supervisors tech support staff ₱10,000. Tuklo king 760,000 na poll workers nationwide, ing memya serbisyo inyang May 12 election. Pinuri na naman ng Malacanang reng poll workers sa Megobra hanggang ganingaldo kay bating eleksyon bang asiguradong masalese ang proseso ning alala. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Lakwas sa bitas ing revenue king turismo ning bansa inyang baluang 2024. Pakibaluan na rin datos ing balita ng Patricia Mamangon. Tuklo king 760.5 billion pesos ing penakita no revenue ning Pilipinas iba't king inbound tourism expenditures king banwang 2024 agpang king datos iba't king Department of Tourism o DOT. Mas mata siya iting 26.75% kumpara king pre-pandemic level as 600 billion pesos inyang 2019. Yan ing pegmaragol ng DOT Region 3 Director Dr. Richard Dainos king News at Use Media Forum ning Pampanga Press Club o PPC king parkin by Radisson Clark inyang May 10. So nearly we were able to have like about 6 million tourist arrivals for 2024. And this contributed with that of our economy, which is like about 760.50 billion as compared with that of 2019, which was only 600.01 billion. So it's really a big leap, no, from 2019 to 2024. Inyang 2023, megtalang 697.46 billion pesos, iba't king parehong sektor. Manatili ka nung metong karempe kaapa na liga na pikakwana na panakita ning turismo. Lakwas na libutan dareng amon kalupan ning pamagbayo ning klima at krisis king ekonomiya. Mamabot king 6.3 milyong Pilipino yung magobra king tourism industry inyang 2023. King first quarter ing 2024 at king 16.4 million ing may kinabang king direkta at direktang obra iba't king turismo katumbas ning 34% ning kabilugang employment king bansa. In 2024, tourism exceeded 6% of the GDP from the calculated international and domestic combined spending of 3.36 trillion. And the most important, I think, impact of this one is that it was able to employ 6.3 million Filipinos, which is based on the statistics given by PSA. King regional travel data, mamabot king 5.29 million in kabilugan na rin turista. Iba January to April 2025. Mani muna reng daywang turista, iba't king South Korea, USA at China. Balaos naman ang pamagpatupad na rin programa king connectivity, convenience at equality bang pasiknangan pa ing turismo ning bansa.
Kaya bay Aaron John Perez, ako po, Patricia Mamangon, para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Magsilbi na lang atraksyon, Reg Independence Day Team Parol, King Jasa, King San Fernando. Ay report. King Siyudad ning San Fernando bilang pamagmasusi, King Independence Day ngening Banwa. Pwede mo na ning Mayor Vilma Balyek. Penny muna ng Mayor Vilma Caluwag ang proyekto bang ibida yung galing dareng Fernandino Parol Makers, king pamagpapakit king local craftsmanship at patriotism. May kisan metong yung City Tourism and Investment Promotions Office king Parol Maker ay Arvin Kiwa para king pamangawa dareng 14 atalampakang Pilipinas Parols. Sinaw Piaketi yung City Engineers Office king pamag-install kareng parol king metong kareng pekamataong dalan king siyudad. Kapag nasaning proyekto yung isulog yung kultura at art king pamangawang parol bilang simbolo ning pagkakakilanlan na ring Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Pa rin balitang dapat tamong tutukan. Seryoso ya ingaguman na rin negosyante king Metro Angeles king pamaglingap king kalikasan kapamilatan na rin niyayaliwang programa ay ni-report. Aktibo yang manimuna ing Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry o MAXI, apamuntukaning presidente na niting Elizabeth Carlos Timbol, kareng programang pangkalikasan, kalupaning Abacan River Cleanup Drive at Recyclables and Hazardous Waste Collection Event. King News at Use Forum ning Pampanga Press Club, king Park In by Radisson Clark, pepasyag ng Timbol ing ulaganing pamaglingap king kalikasan. All about profit. You know, we the businessmen in the sector, we believe that we just don't live by ourselves. We live for the others as well. And not only that we are only responsible for our respective companies, but we are also responsible to the community where we serve and where we live. Because if we will not take care of the Mother Earth, kawawa tayo lahat. Inyang April 2022, may kisan metong ng MAXI, king Balibago Water Works System, Incorporated o BWSI, Abacan River at Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI at Angeles City Environment and Natural Resources Office o CENRO para king pamaglinis king Abacan River. Pinirmande dinatimbol at BWSI President Crisel Panlilio Alejandro ing metong Memorandum of Agreement bayo yung aktual a pamaglinis ng ilog. Pilang dala na voluntaryo iba't king miyayaliwang kumpanya at barangay ing mekiadwangan king aktibidad. Kawani Keti, penny munane din ng MAXI, kaya bing Environmental Practitioners Association o EPA at JDN Realty Group ing 29th Recyclables and Hazardous Waste Collection Event. Dinikdik ng Timbol ing collective responsibility a dapat iyabe aldoldo king operasyon dareng negosyo. So ano tayo, magwawalang bahala? If magwawalang bahala, who are affected? Tayo.
Kasi, na-overflow ang apakan, lahat tayo madadamay. Di ba? So if we care for Mother Earth, we do our job in our own little way, then we can all solve this one. Hindi tayo matatamaan. Reng inisyatibo nga reti, dakela ning balaw sa pamagsumikap ning Maxi na amuyutan niya ing komunidad, dareng magnegosyo na maging aktibong kasaup kareng environmental programs. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan, igbili rin panahon king lalawigan, kilog ning 24 oras. Bala-balaw siya pamuri ning apekto ning adwang weather system king bandang Mindanao. Ing ITZZ o Intertropical Convergence Zone na pamisalubong ning angin manibatan Northern at Southern Hemisphere ang magresulta king makapalaulap ang mga sekanauran. Samantala, king parte ning Luzon ang pong Visayas, ing easterlies o angin manibatan dagat Pasipiko, mamapektuya pamurin anya asahan ning pamanuran king Gatpanapon at Bengi. Agpang king Pagasa, alang bayong low pressure area, king Kilog at wall ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging partika king pamagbalita ket king News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugar, mayari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Mayari mo namang mag-post kaning kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ngalinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kari sa Kapampangan. Ayal nyo lang yan ng Miyerkules may kalapay istorya ketikim probinsya. Yako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, susunod.